Pa naravno da nam je želja da ostane i tako. Spremali smo se naravno za Vardar. Po meni se radi o jednoj jako kvalitetnoj ekipi koja ima dosta dobrih pojedinaca. Mislim da do sad nisu to uspjeli da iskoriste na pravi način. Vjerujem da ćemo mi odigrati prije svega odbranu na nivou na kojem mi to igramo i da nećemo dozvoliti da oni iskažu te svoje najbolje adute koje imaju. Pa dobro, znamo da su oni do sada imali, možete reći, dosta promjena trenera za jednu ekipu u jednoj godini, tako da smo ih osjetili posle tih promjena. Vjerujem da neće imati problema. Sigurno sam da će odigrati bolje nego do sad, jer prije svega svaka ekipa posle promjene trenera naravno igra bolje, tako da vjerujem da će i oni, ali mislim da umijemo da igramo protiv njih. Naravno, već nekoliko puta smo bili. Ja sam prije svega oduševljena sa samim ovim centrom. Prije svega kako se ljudi ovdje ophode prema rukometu i koliko ga vole. Sjajna atmosfera se napravi. Bili smo čak u prilici da gledamo muški rukomet. Bude malo bolja atmosfera nego u ženskom, ali vjerujem da će jednog dana i u ženskom rukometu biti takva atmosfera. Pa naravno, prije svega mi da budemo. Naravno, voljela bih i da se nađe Vardar. Mislim da će tu biti Đeri, sad ne znam ko bih iz drugog šira mogao da bude, možda Larvik ili Rostov koji odlično igra za sad.